یا ما دیتیت افرودا چند لایه که ضرر اف خلق ضررمند بوده اگلای گشت و گذاری پراستی ضرر که مازن بکتی اف خلق الوان گنداد جین گشت و گذارش لایه چاندن و برهمه یه زراعتی و یانجی خدان کرنا مرمالاتی و ضرر که زیان بکتیش لایه قطابخانه و دیسان پرورده و چند قطابخانه چند روشن ماینه بک قطابی نشیانه بش نجیه خواه اگر نحیا سیده کم بیشین 118 گوند حتی کنو کش اگر شر رو پیک دادانت نابینام چک داریم پککی و حکومت ترکیه دا چول بویند وارجاجی دا 6 گوند دیتری هاتینا چول کرن مجی دیتنا میب راپورت اکاتر و تجی دین سروکاتی پارلمانی و دین لاین پیوندی دار که حکومت هرما کردستان سر کار بکتن بو هنده پراسیون اف توباران و موشک باران و بمب باران بین راوستاندن اف خلقت و پایزی داشت سر گندت خو جارا کدی تری وگرنه و الگوریوان سرچاوین مدیتین آماره که درست یادای دستمه هم دوی آماره دین سروکاتی پارلمانی با حکومت جدید شد او گنده ضرر زیان بکفتین مترسیات سر خلقی های همه المنطقه برادوست و همجیل بالاکایتی مترسیات یا جدی سروی خلقی هایش اگر بمباران و توباران هم یا حکومت ایرانی و هم یا ترکیه جی براسید و ریگه چاره و بندیدن تو زانه ایش ما پارلمانترا تشریع بدوادا چون کار حکمته بلندگیرن داخوازین خلقیه اما هر سه کارا پیراد بین ایش ما وی هم هاتین البرین که جمعتاتین هر دوره که گریان او ضرر زیان خلقی کفتین مایت نویسین آمار مایت برین همی چه ضرر زیان دیانی بون یا ضرر زیان جینگه بون یا باغوبستان بون دارا بون او همی مایت داین سروکاتی پارلمانی و با حکمت جی چونه داخوازش حکومت هرما کردستان اتکین که اوی بابتی که یک لاکران نبیتن دیگل حکومت فدرال بغداد و اوی خلک کردستان بین قربو کرن اشلا اکی دیدی جوند قربو جوی احتمالات که بیتا سروان لاینن شری شی اوانایت کو لاینن یاسای خواهی آن حکومت ایران یا ترکیه براسی دوید او مسئولیت خرابن برام بری ضرر و زیان و گیان خلق و ولاتین ما براستی ئەوانەی بڕوای من ینی ئەگەر گوندێک یان گوندنشینێک چ لەسەر سنووری ناو وڵاتی خۆشی بێتن کە ئاوارە بوو هەر ئاوارەیە تا لە وڵاتیشکە بۆ وڵاتیشکە بێتن یان لە ناو وڵاتی خۆی ئاوارە بێتن ئەوەی تا ئێستا مەسەلەن بۆ نمونە زیاتر لە 120 گوند لە نەوسێ برادۆست ئەوانە چۆڵ کراونەوە ئەوە هەنگاوێکی مەترسیدارە چونکە کە دێن لێرانە تەزبیت دەبن دادەمەزرێن با زحمت دەگەڕن و جارشکە بۆ گوندەکانیان بۆی ئێمە دەبێت بەرنامەیەک هەبێتن لە حالەتی دروستبوون لە کاتی دروستبوون ئەو حالەتانە شوێنێکی کاتیان لە نزیکەوە بۆ دروست بکەن بۆ ئەوەی بتوانن لە داهاتوو بە ئاسانی بگەڕێنەوە قەسفی کرد زۆر دوو ڕۆژات ئەوێ قەسف بەڵێن ئەم مینانە شۆڵ کراوە چێن دەری